unala urongo kwamukela imali yesoso akayithatha imali yesoso ayijikise kwaDlamini basayilindile imali kubo Gutha bayilindile imali yesoso lele lakhishwa ama-artist bekurongi bafowethu kushubile nanguthabane ehlatshwayo uthi imali yesoso mayibuyele emndenini elinyalelwe umndeni kaSicebi kanjalo nomndeni kaGupta. Angifisi bafowethu uthuzwe ngami ngalolu daba lubucayi kakhulu futhi lijule kakhulu. Ngicela ulalelisise lonke lozoliphele mase uyakhomenta ngalolu daba. Bafowethu sithi rest in peace emndenini wakwaDlamini nasemndenini wakwaMchunu kuba kaGupta. Lezi nkulumo kungenzeka ithinta amanxeba kwabantu abaningi kodwa ke ngicela nilalele lo daba bafowethu. Imali yesoso le akusona isipheko mhlambe nanjwayela isipheko ungawenza lamasimbi enzakele kodwa akusona isipheko lesiyana imali yesoso le akusona isipheko isipheko sinomehluko nemali yesoso so ungafanele isipheko nemali yesoso akusona isipheko lesi imali yesililo leya imali yesililo le so imali yesililo ayihambi nje ibhekele ematholeni imali yesililo fanele kuye emndenini umndeni kube yiwona othathela imali yesililo decide ukuthi kuphi la usizakala khona ngemali yesililo angeza ukuthi ngithini kuwe imali yesililo ayile imali yesililo iyanqo emndenini ayiveli isukela ayikwenzi lokho imali yesililo iyanqo emndenini ngathi ngiyizwa nini ngoba uma ngabe imali yesililo ngiyithatha mina fana noma ngiyitshontsha kusuke kufana nokuthi ngithwebula lo muntu ongasekho emhlabeni angazi noma uyayiqonda leyo nto le ngithi mina kuwena uma ngabe imali yesililo mina ngiyithatha ngiyidla ngokwami ngiyitshontsha fana nokuthi ngithwebula umuntu ongasekho emhlabeni ngoba kusuke kuyimali yakhe leyo yesililo so yingaki imali yesililo fanele wena uyithathe uyinikeze ngqo umndeni ungayithathi uyifake emaphayetheni noma uyifake kodwa fanele uyithathe le mali yesililo uyinikeze ngqo umndeni angazi ngithini ku mina ngiyiBlue Nation kodwa le nkulumo fanele ngiyikhuluma ngoba phela le nkulumo le iyesintu iqondile mina ke nje vele ngiyawuthanda uMaskanda futhi uMaskanda onguthanda wakho uzana kodwa la iqhawe lami lilume eceleni la fanele kukhulume mina umlandeli walo la lilume eceleni iqhawe lami la ngoba uma ngathi iqhawe lami li right kusho ukuthi angisenalo ilungelo lokutshela bonke abantu ukuthi ba wrong angisenalo ngoba angikwazi ukuthi ngithule makuyiqhawe lami kodwa ngikhulume makuwabanye leya mali bekufanele ngithathe 115,000 uye kubo Gupta uthathe 115,000 uye kubo Sicebi phelile ibona ke bewumndeni okufanele beyidecide ukuthi bebezokwenza ini ngani ngaleyo mali asingadudani ngodoti asingayenzi lento yokududana ngodoti ngithi mina kini leya mali befanele sithathe 115,000 uye kubo Gupta 115,000 uye kubo Sicebi ngoba ibona abantu abalimele bengafanelanga kuleya mali leyana ukuthi sithathe siyoyithi fu kwi-funeral phala engaziwa na umndeni esiqhamuke nayo thina izumndeni uneya cha ngoba phela imindeni le inawo ama-funeral phala awo kodwa ayizange wasebenzise inini enitheni yanikela ngoba unalo uphumela obala ukunikela kwakhe kule mindeni yabo uhlezi kunalo enikela mhlambe kuloko benganikeli bephoqiwe ake understand lapho mhlambe kuloko ake ngibuze kuloko benikelana noma bephoqiwe ngoba ukunikela nokuphoqa fanele sik understand uma ukuthi kuloko khona ama approach lot let's do a business let's understand that part so that sizoqonda mase siyabuza ukuthi how did we come to this 230,000 to that funeral elala nobathi ubona imoto uhlobo lingakanani lapha na but hayi ngo 230,000 ngeke ngoba phela umncwabo omunye kaGupta nofihlile nina novezanga kwipublic nobonile umncwabo kaGupta ubunjana novezanga kwipublic okaSicebi yes ubumkhulu kaGupta ubumncane angida nenzi na ngobalance nina ninayo balance aniyenzi nini izinto ngobalance but mina ngithi kini na
beku-wrong ukuthatha imali yesoso nihambise kwenye indoda. Imali yesoso bekufanele iye emindenini, hayi kunala. Unala u-wrong ngokwamukela imali yesoso, akayithathi imali yesoso ayijikise. KwaDlamini basayilindile imali, kubo Gutha bayilindile imali yesoso, lele lakhishwa ama-artist. Beku-wrong, beku-wrong kakhulu kabi ukuthi nithathe imali yesoso niyinikeze unala, beku-wrong. Ngiyacela mina, angazi ubani obelekelelana noKhuzani, kodwa bengicela nithathe imali yesoso niyiphinisele kule mindeni. Lowo nje ngizokwenza, niyathanda nithandi, kulusiko ukuthi nikwenze lokhu. Sinithanda impela Khuzani, sinithanda impela nonke ningabaculi, kodwa anikwazi ukwenza lento kanje. Imali yesoso fanele iye emindenini. Bengicela unala uzonikwa imindeni isibongo ababonga ngaso ngokuhle abakwenzele kona, kodwa bengicela nje nenze sure ukuthi niyinika umndeni imali yesoso, ngoba leya mali yesoso akuyona yenu yesoso leya mali. Yes, anikwazi ukuthatha inqumo ngemali yesoso, futhi akuvumelekile ukuthi imali yesoso libe lijiyajike emabhenki ingafiki esosweni. So thathani imali yesoso niyihambise la kade kunomantrust khona, kuhlela uma unkosikazi kaSicebe niyiphinisela khona kuleyo ndlu. Niphinde futhi nithathe imali yesoso niyihambise la kade kunespoji khona sokubeka uGutha. Ngiyacela nje nithathe, thathani imali yesoso. Imali yesoso nje ngokomthetho ifuna nje vele niyithathe niyihambise lapha. Ukuthi niyanyanya, niyabhodla, niyacasuka, nibovu, nihlaza, ninjani, hayi mina I fucking don't care. Mina ngeke ngangithinta lapha kuwini. Mina I really don't care, but into engitshela yona ngithi imali yesoso ithatheni iphindele lapha emndenini, ngoba umndeni awukwazi ukuthi ubulawelwe idlozi lawo, ubulawelwe umsamo walo ngenxa yenu. Thathani imali yesoso niphindisele emuva. Ithi mina isintu sithi lento eyenzekile ukuthi imali yesoso ingayi emndenini, inkinga leyo. Uma ngabe kuwunina ke nithi ipromo noma yini, angikwazi lento eniyenzile, kodwa lento eniyenzile inkinga leyo. Imali yesoso leyana bekufanele nje iyenqo emindenini, ihlukaniswe phakathi nendawo. Kube 115,000 unikwa abakubo Gupta, kube 115,000 unikwa abakubo Sicebe. Kodwa lento yokuthi imali iqonde ngqo unala maye nobuntu, njengoba ubaba omdala akavela ayithathe leya mali ayiphinisele emndenini. Ayikho into ekuthiwa uvumelane emalini yesoso, ningizweni kahle. Lalelani mina ngintshela, umuntu ohanjelwe emhlabeni usuke edidekile, awukwazi ukumvumisa noma yini noma umbonise yini. Wena yenza lokho ku-right ngoba lodlule lo umndeni usuke edidekile. Uma ngabe ngizothatha nje mina imali yesoso ngihambe nayo ngiyothenga imoto noma ngenzeni, ingangibangela amabhadi leyo mali. Imali nje yesoso fanele iye emndenini. Ukuthi ubani uvumelane noba ningizweni kahle, mina angithandwa la kunina ningizweni kahle. Imali nje yesoso ayiyi kwezinye indawo, iya emndenini. Lento ukuthi imali yesoso nina niyiqisile nawunikana noba akwenziwa lokho. Ukuthi ninyanya nifika phi ni South Africa ningisondela ukuthi nina nithanda angeni ke lapho mina yobe sengekho ke mina lapho, but mina iqiniso lithi ku-wrong lokho enikwenzile. Uma ngabe into i-wrong noma kuthiwa yenziwa upresident isuke i-wrong. Uma ngabe into i-wrong noma kuthiwa yenziwa iqhawe lakho isuke i-wrong. Uma into i-wrong noma kuthiwa yenziwa umfundisi wakho, kodwa u-wrong kuyohlezi ku-wrong. Noma ngathi uJesu walapho umuntu ngeyesabathi, azikahle ukuthi ngeyesabathi ayenziwa leyo nto. Wa-wrong sambamba ngenduku isikebhe. Ngithi mina ke wonke ama-artist unala wawangcwaba mahala.
kodwa yindaba manje esethagethe imindeni wathatha imali kuwo ngoba unala ngokwakhe wonke ama-artist wawangcwaba mahhala ngisho nabahlaziyo siqiniseko wabangcwaba mahhala yini lenza ukuthi athathe imali ngalo mndeni wakwaDlamini noGupta ngoba ngibazi bonke ebangcwabe mahhala yabona manje bonke laba bayi ubangcwabe mahhala uyangizwa bonke laba bayi ubangcwabe mahhala kodwa umndeni obese utargeteka kube yilo kaSicebi nalo kaGupta phakathi kokuthi besenza i-charity bafowethu ngeke uma ukuthi ngempela phela uma kunjalo nje bengakona ukubaxhasa labantu laba bekudlala ngoba awukwazi ukuyekisa abantu umshwalense abawukhokhayo bona ngoba banayo imshwalense abayikhokhayo bayekise yona uthi wena usubangcwaba ngowakho kodwa futhi ubabhatalisa imali engaka okay awusathatha nengcosana-ke mhlampe from bona usuthathe engaka ayingeke baphem ngeke ayingeke baphem ayingeke ibinkulu kakhulu le yesoso ngicela nithatheni imali yesoso iphindele emakhaya kubo labafana mina wazi umbuzo uthi ungenaphi nendabeni zabantu imndeni yakhala kumina ithi hlatshwa silekelele lana thina asikho happy imndeni yafikela ngokwayo mina ngikhamba ngimele mina ilokhu nje umndeni yafikela kumina izongitshela ukuthi nake engajabulile ngakho imndeni nje efikelayo yabo imndeni yayifikela ngoba uyabona uma ungathi wena hayi uhlatshwa uronge uhlatshwa unjani hayi ukhumbula ukuthi uhlatshwayo akusi umuntu ovela asusela into ekhanda uhlatshwa usuke etsheliwe kwathiwa lalela mfowethu lana sikho happy thina yabo thina lana sikho happy yabo phela uyabona mfethu abantu abanaso lesibindi enginaso mina ungafanisi mina nabantu abantu abanaso isibindi enginaso mina uyabo abantu nje abanaso isibindi enginaso mina nginesibindi nje esokuzalwa ngiyakwazi mina ukubuza into ngqo nina ninaso isibindi ngichemile kodwa isibindi aninaso mina nginaso-ke isibindi yabona